whaftai. O lewa maalo ofe, o le nawa yo toa ao. Lona winga, o le ala se umi lela a whaatali ei, o na saulo le itua, o se whaai unga, ia po se tala la tabai, le tulanga na yeilea so suenga laufio. Malo whaftai. O le mea moni lawa ia, o na o le te lea o le ripoti. Ia o le teimi nei, e te lea mato tiu te le whai, e le ngata o ministry ato antaito atasi ia. Ia o te le fo isi tiu te ae le mwhai na arofi ele ngaluenga ua walawinai mato e Samoa mato te ngalue ai. E ngaluenga whasue tusi ai ia, roe mato lima le ripoti, le ua mato sue sue. Ae langa foi, e sue sue koe mato, ala foi whai sue sue ngā le, and the MOF, o le Ministry of Finance, pio la tau le warsa o le ripoti lea. E watu lona whai lato sue sue ngā, o na whai morana la tau recommendation, le mea la whai, o na mai lori lunga kabineta, o ina e tiro lori kabineta, ia po le whape mai recommendation o mai ele MOF po le Ministry of Finance, ia nau titiro mato, ma whai lori mato fono, po la tonu ale unga taun whai le vaenga, o no winga, ia e alu lavo de process ale o whai ngō meo li poti, e mai tal noa tonu la tau, o na sa o le li poti, ia umarole o tal noa, nau tiro lo e pe ini mea onga, whateitai ngā whape o e ini mea, pe ini mea ni fraud, man me fale tonu me fa pena ona failo fai unga pe ona fa for temi sa ufano sa tatanoai a fa pe se meta fraud e ave sa ola no official leo e ma faila to sa ilinga e meta fraud a fa oni me for ni issue nga fo leo le ni documents me fa pena e on to sa ili ro e meta un fai ai ya oni si vanga tau la IT fo e me ngala na fa unga ya ale kabineta ya pe o le time le FCDA o te iloa a whika aku le pisi mato le tau mwhainga o mato Ministry SS. Ia mese tato paketi le fia pasia mua. Ono winga pea ma le lua masina pea. Wha mole. Lango le ar whaatasi o mati me tasi. Langa uma fongo tapinge a fongo vanga le wairi committee fongo le finance. E la te fono whaatasi ma le MOF. Ia moroa mai lole pepa i tono le kabineta. Ia no fono le kabineta. Ona averola e ilo tono le o parlemene. Lono winga. E fai se umero process, e le leifo le umero process, ia malamai matato, o le we follow the proper procedures, e le se winga tau whalavave, e le lea le kako go through the proper process a tole mea, e le na e uma tua le ale tau nuunga, o le nga exercise uma e tatou, skip uma e tau kako uia, e na whau tau nuu se unga le lei, e na imwhaunga malamai, fwoi Samoa, o le mea tonu a Samoa, e lau whafonga, e to te moa results le, ai paule on site, me siri la waile li poti lo fa nga yole so enga te mele li poti ro mato fai tau yai a mai alo on to ilo lola ia wa se fai unga tau fai yai no winga pe titilo i se masina pe lu masina pe a te o fai tu lu masina te o tu to masina a me siri Samoa ia lava pero sai o mero we le wa mato no fai the process o meta so tus ina fronta no unga tau no fai se fai unga i le forensic audit le fa more